twongera amajwi haleluya. Tuongeze sauti haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Turashima Imana kuba hano. Mshukuru Mungu kuweko hapa. Uyu mugoroba none Imana ihabwe icubahiro. Hii jioni Mungu apewe sifa. Ngiye gukora ibintu bitatu. Tafanya mambo matatu. Ikintu ca mbere, jambo la kwanza, ngiye gushima. Tashukuru. Ica kabiri, jambo la pili, turabyinira Imana. Tamchezea Mungu. Kandi uyu munsi noneho ndabyina n'umugore wanje gusa. Siku ya leo nitacheza na mke wangu pekee. Amen. Amen. Kuko niko nabihawe. Hivyo ndivyo nimepewa. Ica gatatu tuganira ijambo ry'Imana. Jambo la tatu tutalizungumza neno. Ijambo rya mbere ndashima ubuyobozi bw'itorero. Kwanza nashukuru uongozi wa kanisa kubwo kutugirira icizere, kwa kutuamini bakaduheza uyu mwanya na kuweza kutupa muda huu. Uzukuri tubeza agaciro, wanga tunaheshimu sana kubera ko guheza umuntu uyu mwanya ngo avugira Imana, kwa sababu kumpa mtu nafasi hii ili amnene Mungu ni ibintu by'agaciro. Hilo ni jambo la dhamani. Rero muzukuri turabashimiye cyane. Tunashukuru sana Bishop na Reverend ndetse na pastor mwese pamoja na wachungaji kwa ujumla. Mungu awabariki sana. Amen. 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 No munyikirize. Leo muitike tafadhali. Mwari munkumbuye. Simlikuwa mmenimiss. Naje nareba kumbuye nubwo bamwe batonkumbura wenda batobivuga umutima. Hata kama mmoja hawezi kusema moyoni. Twari tugukumbuye ariko mwemere ko mwari munkumbuye. Lakini kubalini. Ndashimira ubuyobozi bw'Ikiyumbe. Nashukuru pia uongozi wa Ombezi. Nabo batugira icizere. Nao pia wametuamini. Bakaduheza uyu mwanya na kutupa muda huu. Harigiye bari kubyemera ariko ubuyobozi tibubyemera. Saa zingine wangelikubali uongozi usikubali. Ariko turashimira ubuyobozi bw'Ikiyumbe bwadutekereje. Tunashukuru uongozi wa Ombezi waliotufikiria. Nubwo natwe arimo tubarizwa. Hata kama sisi pia tumo hapo. Ariko Imana ibaheze umugisha. Lakini Mungu awabariki sana. Amen. 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 Ikigira gatatu. Jambo la tatu. Ndashima Imana ko Imana izikomeza kurinda umuryango wanje. Shukuru Mungu kwa kuendelea kulinda jamii yangu. Muzukuri bibabigoye, ni ngumu sana kugenda umuntu atari mu rugo, kwenda mtu bila kuwa bomani. Ariko Imana ikaturinda iyo tuba turi. Lakini Mungu anatulinda pahali tumeenda, ikarinda n'umuryango na kulinda pamoja na jamii pia. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Tukabona ubushobozi bwo kwishura abana ishuri. Tunaona uwezo wa kulipia watoto shule. Tukabona ubushobozi bwo kwishura amazu. Tunaona pia uwezo wa kulipa nyumba. Tubaye hano kubera kuko twese dukodeshe. Sote tunakodisha. Imana izibikora. Mungu ambaye anafanya. Uhereye kuri nje uri hano. Kuanzia kwa mimi niko hapa. Nawe Imana ikabigukorera. Nawe pia Mungu anakufanyia. Ihabwe icubahiro. Apewe sifa. Amen. Amen. Nayo mashimwe. Hizo ndizo shukrani. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Gaetambuka. Kuja. Uducurangira umukunga mwiza nyine w'amashimwe. Ntabwo nkwiye kuja niganyira, nibazukwe ejo nzabamerewe, ndaja nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko ifite umutima w'urukundo, kuko itungisha ibigwi, umunezero Haleluya, umunezero n'umubabaro, abafi ndetse buri munsi anagenera ubuntu bukwiye, azanyikorera imitwaro, niwe data kandi niwe Mana, uvukwaza tunga buri munsi, asandamira buri munsi we, buri munsi
iryo ni isezerano. Haleluya, buri munsi azampa imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Mana yaje komeza udufashe, tutaramiye tuzicumira, dore nizeye ijambo. Haleluya, sikabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho udamburira amaboko yawe, umva imbaraga. Yesu we umva imbaraga ku buntu bwawe. Haleluya, Mana yaje komeza udufasha, tutaramiye tuzicumira, dore nizeye ijambo wambwiye, sikabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho udamburira amaboko Mana imbaraga ku buntu bwawe, kugeza Yesu we umva imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzazakugana.
Mungu awabariki sana. Amen. Katusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Tusome Matayo sura yake ya 7 mstari wa 14. Ndi muntu adufashe gusoma Abakorinto ba mbere 3:10 kugeza ku 14. Mwingine atatusaidia kusoma katika waraka wa kwanza wa Korinto 3:14. Pastor John Rugondera nimba yo dufasha. Pastor Abakorinto ba mbere waraka wa kwanza wa Paulo 3:10 3:10 na 3:14. Yenda soma Matayo, tasoma Matayo mtakatifu 7:24. 7:14. Biravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yaje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu tiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yaje ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Amen. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto kwanza wa Paulo kwa Korinto 3:10 kugeza ku 14. 10 hadi 14. Bibiliya yavuze ngo kuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru, w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, cyane uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho. Arirwo Yesu Kristo. 12. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri. 13. Umurimo w'umuntu wese uzerekanwa, urya munsi niwo uzawerekana, nkuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. 14. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano.
Amen. Amen. Imana igweze umugisha. Amen. Turaganira ijambo rivuga kubaka kuri Kristo. Tazungumza neno kujenga juu ya Kristo. Umusingi ari we Yesu. Msingi ambaye ndiye Yesu. Inzu yose izikomezwa n'umusingi wayo. Kila nyumba huweza kuimarishwa na msingi. Inzu yose idakomeye itegwa n'umusingi wayo. Nyumba yote ambayo haishikamani ni kwa sababu ya msingi. Ubukristo nabwo bugira umusingi. Ukristo una msingi. Kandi umusingi w'abakristo ni Yesu wenyine. Msingi wa Kristo ni Yesu peke yake. Bwana sifiwe. Amen. Nimwikirize. Amen. Mwikirize niko kwiza. Mundu wese nimba wasoma Bibiliya urayisomera iwawe. Takuja kusoma. Mutegere kubera ko bambaye umwanya ngo tuganire. Siko kwiza. Umuntu uri busy ahuguke mu izina rya Yesu. Mtu ambaye yuko busy aache kuwa busy katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Naribabwiye ngo umusingi wose, msingi wote ni uzukomeza inzu. Ndio uimarisha nyumba. Iyo umwubatsi yubatse nabi, yule mjenzi akijenga vibaya, iteka ryose yanzu ndikomera. Kila mara nyumba hiyo haitamarika. Ariko abubatse neza, lakini waliojenga vizuri, uvuga amen. Amen. Inzu zikomera, nyumba huimarika. Amen. Amen. Umusingi wacu wa Kristo, msingi wetu kama wa Kristo ni Yesu Kristo wewe. Ni Yesu Kristo peke yake. Musingi bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Tusipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapungukiwa. Musingi bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Tusipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapungukiwa. Musingi bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia yavuze ngo, Biblia imesema na makuru y'abantu babiri. Hizi ni habari za watu kandi wawili. abo bantu babiri, na watu wawili, bombi barubatse, wote wawili wamejenga, kandi bose bahuye n'ibitandukanye, na wote wamepatana na magumu. Bose wote barubatse, wamejenga, ariko itandukaniro ryabo, lakini tofauti nao bubatse. Ni pahali wamejenga. Itandukaniro ryacu na pagani, tofauti letu na wapagani, nao tubatse. Ni pahali tumejenga. Ibo bubatse ku musenyi, wao wamejenga kwenye mchanga, sisi tumejenga kwenye mwamba. Kuko ubatse ku rutare, sababu aliyejengwa kwa mwamba hawezi kutekeka, hawezi kuwa kitu chochote. Ngovuga ngo amen. Tusipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapungukiwa. Musingi bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Hallelujah. Biblia yavuze ngo umuntu wumva ya magambo y'Imana, Biblia imesema atakayesikia maneno ya Mungu ngo yarangiza akayakomeza, alafu anayeweka kwa matendo, wasamera nk'umunyabwenge, atakuwa kama mtu mwenye hekima wubatse inzu ye ku rutare, aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Imvura yaraguye, mvua imekuja, imivu iratemba, na uvumi ukaja, umuyaga urahuha, na upepo ukaweza kupuliza, zikubita ku nzu, yote ikaanguka kwa nyumba hiyo, tacho yigeze, na nyumba hiyo haijakuwa kitu, kubera ko yari yubatse, sababu ilikuwa imejengwa pahali kumeshikana. Mvua ni majaribu, imivu na uvumi byose navyo ni bigeragezo, yote pia ni majaribu, ni intambara tugenda ni vita tunazopatana nazo njiani. Intambara rero iyo ziza ku Mukristo, vita zikimkujia Mkristo, wewe atavuze neza, ndugu amesema vizuri, semeni haleluya. Amen. Abakera bagiraga intambara zitandukanye z'utwe dufite, wale wa zamani walikuwa na vita tofauti kama hakina sisi. Ibo baravugaga bakabafata bakabakubita, wao walikuwa wananena neno alafu wanachapwa, bagafata bakabagwa uruhu, wanaweza hata kuchinjwa ngozi. Umunsi umwe, siku moja, Yohana baramubwiye ngo wihakane Yesu. Yohana amemwambia umkane Yesu. Warangiza araba unti yakuyakana Yesu. Akasema siwezi kumkana Yesu. Aravuga ngo, akasema, baravuga ati nutiyakana Yesu. Akasema usipomkana Yesu, turagukaranga bafata ingungura bashiraho amavuta. Tutaweza kukanga kabisa vizuri. Ninkaho none bamubwiye ati niwanga turaguteka ifiriti mukanya ni kama amemwambia tutaweza kukupiga chips hapo.
turaguteka chips. Takupiga chips. No ngo arangize. Alafu Yohana yanga kuhakana Yesu. Yohana akakataa kumkana Yesu. Bari abantu bake ntago bagiraga imikino. Hao watu wa zamani hawakuwa na mchezo. Ibyo bavugaga nibyo bakora. Yale waliokuwa wakisema ndio walikuwa wanafanya. Barenyegeza bashiramo ingungura amavuta. Wakaendelea kuongezea moto, wakaweka mafuta. Ubarangize bamuterera. Alafu wakamrusha ndani. Yohana ngo aje kuvamo. Yohana alipotoka, ibo baziko yapfuye. Wao walikuwa wanamezania amekufa. Ava bari muzima. Akatoka akiwa sawa. Kubera yari yubatse ku musingi. Sababu alikuwa amejenga kwa msingi. Abantu bubatse ku musingi. Watu waliojenga kwa msingi. Itambara bahura nazo sose. Vita watakaza kwa nazo sobatwara kubera ko wadhuru kwa sababu abo bubatse wamejenga pahali. Semeni haleluya. Amen. Iyo tuhuye n'itambara. Tukipatana na vita. Iyo tuhuye n'ibigeragezo. Tukipatana na majaribu. Iyo tubatse ku musingi. Tukijenga kwenye msingi. Ntabwo bizabitunyega. Haiwezi kututikisa. Kubera kuko tubatse. Kwa maana pahali tumejenga. Harakomeye. Ni pagumu kabisa. Amen. Amen. Harakomeye. Ni pagumu. Harakomeye. Pagumu. Uzaguhesha umugisha. Naseza muha umugisha. Uzakuvuma. Zamuvuma. Oh. Uzigera unyeganyeza. Niyozuba kiyozu kanda marembo ikuzimu tazigera rihungabanya umuyaga wishuheri tuzigera urinyeganyeza. Bwana sifiwe. Amen. Biblia yavuze ngo imvura iragwa. Biblia ikasema mvua ikanyesha. Imivu iratemba. Na uvumi ukaja. Imiyaga irahuha. Upepo ukaja. Zose zikubise kuri yanzu. Yote ilipoanguka kwa nyumba hiyo. Yanzu irakomera. Nyumba hiyo haikuanguka. Tiagira iciba. Haikudhuriwa. Amen. Amen. Ariko bubatse ku musenyi. Lakini waliojenga kwenye mchanga. Nabagaragaza ko bubatse mu Mana. Ni walioonyesha kwa wanajenga kwa Mungu. Ariko imizi yao. Lakini mizizi yao idashore muri Kristo. Isiposhuka ndani ya Kristo. Amen. Amen. Iyo bahuye n'intambara. Wakipatana na vita. Iyo bahuye n'ibibazo. Wakipatana na matatizo. Baza bacika intege. Uwanga wanakata tamaa. Barangiza. Alafu bakagwa. Wanaanguka. Kandi kugwa kwao. Na kuanguka kwao kuba kunini. Ni kukubwa. Amen. Amen. Semeni haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Imvura izagwa. Mvua itanyesha. Umuntu wese imvura izagwa. Kila mtu mvua itamnyesha. Abumvise amagambo y'Imana bakayakomeza. Imvura yaraguye. Waliosikia maneno kuyamarisha watambua itanyesha. Imvura yaraguye. Wasioshika mvua itanyesha. Abantu bose bumva amagambo y'Imana. Wote wanaosikia maneno ya Mungu. Bose imivu yaratenze. Wote uvumi umekuja. Abantu batumva ijambo ry'Imana ntibarikomeza. Imivu yaratenze. Wasioshika neno la Mungu mvumi imekuja. Abakomeje ijambo ry'Imana. Na walioshika neno la Mungu. Umuyaga warahusha. Uvumi ukakupa. Na batararikomeje umuyaga warahusha. Na wasioshika pia mvumi. Ariko itandukanye. Lakini tofauti. Naho twubatse. Ni pahali tumejenga. Amen. Amen. Wibaze ngo se ubatse. Jiulize, je, umejenga wapi? Amen. Amen. Hari mtu ngo baramuvuze ngo numurozi. Kuna mtu anasema wamesema yeye ni mchawi. Amen. Amen. Namaze gusobanukirwa yuko nimeshajua ya kuwa ukutoza kumbwira ngo ndumushinwa kama vile uwezi kuja kuniambia mimi ni mchina. Amen. Amen. Ngo mzemere eti nikubali. Niko ntashobora kwakira ico umuntu yovuga ku buzima bwangu. Ndipo siwezi nikakubali kile mtu amekisema kwa maisha yangu. Amen. Amen. No Jackson, no kwa mazambo ya Jackson. Naweza nikaja nikakwambia Jackson. Uri umunyamerika kandi umzungu. Wewe ni Muamerika tena ni mzungu. Uko kwa umunyamerika umzungu. Unaweza ukawa Marekani mzungu. Changu mushina. Ama mchina. Tishoboka. Haiwezekani. Niyo mpamvu. Ndio maana icha abantu bashaka kuvuga kile watu wanaweza kusema kwako. Ichimani kuvuga nicho gikomeye kuri cha kile Mungu anasema ndicho kikubwa kuliko kile watu wanasema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikisagukomeza
kitakacho kuimarisha, ikintu kizagikomeza abana b'Imana, kinachoimarisha wana wa Mungu. Bubatse Ni pale wamejenga, bubatse pale wamejenga, iyo bubatse ku musingi mwiza, wakijenga kwa msingi mzuri, ukubaka kuri Yesu, jenga juu ya Yesu. Intambara nubwo saza, Vita zikija, ibibazo nubwo saza, matatizo yakija, kwangwa nubwo bakwanga, hata wakuchukia, abantu nubwo bagutuka, watu wakutusi, abantu nubwo bagusuzugura, watu wakudharau, imiryango ikaguta. Yes, yes, wubatseho uliyejenga juu yake azagukomeza, atakuimarisha, na tena tachuzuba, huwezi kuwa kitu. uvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ko numvise ibintu we. Bona nimesikia vitu. Usombili mwene wabo uyo ali mwitani, usombili mwene wabo mulozi mubandi, usombili mwene wabo uyo ali mwitani, usombili mwene wabo mulozi mubandi. Hallelujah. Ngumuntu wanga mwene se, eti mtu anayemchukia ndugu yake, uwo numwicanyi, huyo ni muuaji. Wanga mwene se, anayemchukia ndugu yake, uwo numurozi, huyo ni mchawi. Nubwo batogushamburi, hata wasipokushambulia, ariko ugwanga ufite, lakini chuki unayo, na mapepo, hizo ni pepo. Siku moja nikaenda kuhubiri pahali, ndabwiriza ko nyine ndimo kuririmba, nikahubiri vile naimba. Umugabo ngamba ko kurabwiriza neza ngo ariko akasema unahubiri vizuri lakini ngo kuradusakuza, unatupigia kelele. Tese kubera iki? Je, kwa nini? Hizo ndimbo au shiramo, hizo nyimbo unazoweka ngo kuradusakuza, unatupigia kelele. Abantu ukunda basakuza, eti napigia makelele. Ugomba kubaka kuri Yesu, lazima ujenge juu ya Yesu. Abubatse kuri Yesu barashikana, jenga juu ya Yesu, wamelindwa, wamelindwa kubera kuko, kwa sababu nubwo intambara zose, vita zikija, nubwo ibibazo byose, matatizo yaje, nubwo ubukene bwose, maskini uje, nubwo wobura ibyo wamba, hata ukose mavazi, ukazambara ihusi imwe none, uvae vazi moja leo, basi ukayambara na kuivaa hata Jumapili, fakwa gusobubatse muri Yesu, kuwa tu umejenga juu ya Yesu, kazugenda na mahoro muri Yesu, unatembea na amani ndani ya Yesu. Nimamumva tuwo mwami nuko jewe yangiriye neza, nawe niba kubaza nikukuora na mahoro, nawe ngusababwire ni Yesu wangiriye neza. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Imvura izagwa, mvua itanyesha. Babwire ukuri kwa bakristo bene da, niwaambie ukweli wa Kristo. Imvura izagwa, mvua itanyesha. Uzaura n'intambara, utapatana na vita, uzaura n'ibibazo, utapatana na matatizo, uzaura n'ubukene, utapatana na umaskini, uzaura n'intambara z'uburyo butandukanye na vita tofauti, ariko lakini zizasange ubatse ku rutare, zipate ukiwa umejenga juu ya mwamba. Ariko Yesu, lakini Yesu uzakomera, utaimarika kandi ushikana, na utaendelea kuwa. Ariko yubatse ku musenyi, lakini aliyejenga kwenye mchanga, imvura yaraguye, mvua ikanyesha, imivirate, vumi ukaja, muyaga urahuha, pepo ukakuja, zose zikubita kuri yote ikaanguka kwenye nyumba hiyo, hiyo nyumba ikaanguka, kandi kugwa kwayo, na kuanguka kwake kwabaye kunini cyane, kumekuwa kukubwa zaidi. kugwa kwayo kwabaye kunini cyane, kuanguka kwake ukawa kukubwa zaidi. Abantu bokwanga, watu wanaweza wakakuchukia. Abantu bokuru boguta, watu wanaweza wakakutupa. Abantu bogusuzugura, watu wanaweza wakakudharau. Ariko imizishore muri Kristo, lakini mizizi ikiwa ndani ya Yesu, ubuzima bwawe bwa muri Kristo, maisha yako yanakaa ndani ya Yesu. Biblia isivuga ngo, Biblia inasema abo Yesu yapfunyitse mu kiganza cye, wale Yesu ameweka mkono wake, haushobora kubavunyura mu kiganza, hakuna anayeweza kuwatoa. Semena mimi. Amen. Abubatse muri Kristo, waliojenga juu ya Yesu, nubwo byaba bimeze gute, hata iweje, Yesu yagupfunyitse, Yesu akiwa amekuweka mkononi mwake, nta muntu wagukura, hakuna mtu anaweza akakutoa. Amen. Amen. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, uhoraho ni wewe Mana, ni wewe byose bihaza amaso, watubereye
watubereye ibyiringiro. Haleluya. watubereye ibyiringiro. Urubumbiro bw'imitima yacu ni wewe nkingi twegamiye. Watubereye ibyiringiro. watubereye watubereye ibyiringiro. uyu mugoroba none ubake kuri Yesu. Jioni ya leo jenga juu ya Yesu. Wipime urebe. Jipime uangalie. Urebe au ubatse. Angalia pale umejenga. Urebe nimba imisingi yawe ishize muri Yesu. Angalia kama misingi yako Heba ndani ya neza Yesu. nimba uri muri Yesu neza. Angalia kama umo ndani ya Yesu vizuri. Muri izi yaravuze ngo nimba uri muri Yesu neza. Mwimbaji akaimba kama umo ndani ya Yesu vizuri. Ngo gumamo. Baki ndani. Gumamo. Baki ndani. Muri Yesu niwe. Ndani ya Yesu ndimo Tuzaturuhuke. ndipo tunapumzika. Niho Ndipo tuzaduhumurizwa. tunafarijiwa. Niho Ndipo tuzatubonera amahoro. tunapata amani. Amahoro yose Amani yote tuyabona muri Yesu. tunapata ndani ya Yesu. Muri izi yaravuze. Mwimbaji akasema We yafashe imigisha Ame- yose yo mu bumana. chukua baraka zote za umungu. Ngo irangize ibumbira muri Yesu. Alafu akaiweka ndani ya Yesu. Irangize iramuduhe. Alafu akatupa. Yesu Yesu niwe buye rizima. ndiye jiwe Yanzwe n'abubatsi. lililochukiwa na watu, Ariko kuma lakini ndani ya Mungu byaratoranije. limechaguliwa. Libijya igiciro cyinshi. Kawa na dhamani. Kandi libirikomeza Na ifuruka. likawa limeshikamanisha Niyo mpamvu imani. rero Ndiyo maana niubaka kuri Yesu. jenga juu ya Yesu. Uzaba mu buzima. Utakuwa kwa maisha Utanyeganyezwa. ambayo haitikisiki. Ikindi icyo ari cyo Na cyose. kitu chochote. Ibihe biza bihinduka. Nyakati zinabadilika. Ariko ibihe ntibihinduka. Lakini nyakati Ukaba uri zikibadilika muri Yesu. na ukiwa ndani ya Yesu Ntacu uzaba. hautakuwa chochote. Uvuge ngo amen. Tuhe Imana icyubahiro. Tunaweza tukampa Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Semeni amen. Amen. Kubaka muri Yesu. Kujenga ndani ya Yesu. Kubaka kuri Yesu. Kujenga juu ya Yesu. Ubuzima bwawe ukabushora muri Yesu. Maisha yako weka ndani ya Yesu. Yesu agahindura ubuzima bwawe. Yesu abadilishe maisha yako. Yesu agahindura wewe. Yesu akubadilishe wewe. Ubuzima bwawe bugahinduka. Maisha yako yabadilike. Iyo mpamvu iyo wahindutse. Ndio maana ukiwa umebadilika. Tusugaragara wewe. Huonekani wewe. Tusushaka kugaragaza izawe. Hautaki uoneshe yako. Hazagaragara Yesu muri wewe. Huonekana Yesu na Paulo yarabivuze neza. Paulo amesema vizuri. Aravuga ngo sinjuriyo. Akasema si mimi Ni nipo. Kristo uriyo muri Ni se. Kristo yumo ndani yangu. Nuko imiziye. Hata kama mizizi yake. Nuko imiziye. Kwa maana mizizi yake Yari yarishore muri Kristo. alikuwa ameweka ndani ya Yesu. Umusingi wa Paulo. Msingi wa Paulo wari Yesu Kristo. ilikuwa ni Yesu. Niyo mpamvu natwe Ndio maana na sisi tugomba gushora tunafaa kuweka imizi yacu muri Yesu. mizizi yetu ndani ya Kugira ngo Yesu. tube mu buzima Ili tuishi maisha bukorera Imana. ya kutumikia Mungu. Amen. Amen. Yesu ankora ku mutima andura imitwaro narifite ubundi mbohore. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Ubuzima bwubatse kuri Yesu. Maisha aliyojenga juu ya Yesu. Ese ubuzima bwawe bwubatse muri Yesu Maisha yako yamejenga juu ya Yesu cyangwa bwubatse ku musenyi? ama imejenga juu ya Kuko mchanga? abubatse ku musenyi Maana waliojenga juu ya mchanga bazabagwa kandi kwa ukabakuni. wanga wanaanguka na kuanguka kwako ni kubwa. Yesu yigeze kubwira Petero. Yesu amewahi kumwambia Petro, Aramubwira ngo Petero, akamwambia Petro, kubera ko wishuri uwo ndiwe. kwa sababu umefunuliwa mimi ni nani. Amen. Nguri Petero tukichiswe Simoni Uitwe Simon, wiswe Petero. umeitwa Petro. Isobanura ngo ibuye. Nayo maanisha jiwe. Ari gitabo Revera yigeze kuntiza runini. Kuna kitabu ambacho Reverend amewahi kunipa. Ako kila gitabo. Hicho kitabu. Nasomye mu Kigiriki. Nimesoma kwa Kiyunani. Bambwiye mu Kigiriki ukuntu urivuga. Wameniambia vile nasema kwa Kiyunani. Ngo Petro Petro mu Kigiriki bisobanura ngo Petros. inamaanisha Petros, Ariko ngo kabuye gato. ambayo ni jiwe ndogo, Aho hakabindi yitwa Petra. ambayo nyingine inaitwa Petra, Arigo rutare. ambaye ndiye mwamba. Yesu yabwiye Petros ariko kabuye gato. Yesu akamwambia Petros ambaye ni jiwe ndogo, Aramubwira ngo we Petros ariko kabuye gato. akamwambia we Petros ambaye ni jiwe ndogo, Zakubaka kuri Petra. nitakujenga juu ya Petra Arigo rutare. ambaye ndiye mwamba, Imiyaga ikuzimu. na ile uvumi wa kuzimu, N'amarembo ikuzimu. na hata milango ya kuzimu Hazagira icari twa. hayataweza Kuko kuidhuru, ryubatse kwa maana limejengwa ku rutare. kwenye mwamba. Uzaguhesha umugisha
neza zamuha umugisha uza kuvuma kurugo rutare niyo zubaka iyo nzu kandi amarembo y'ikuzimu umuyaga w'ishuheri tuzigera uyinyeganyeza. Birasaba kubaka kuri Yesu. Inafaa kujenga juu ya Yesu. Kubaka kuri Yesu. Kujenga juu ya Yesu. Ubuzima bwawe buzahinduka. Maisha yako yatabadilika. Ubuzima bwawe buzahinduka. Maisha yako yatabadilika. Uzaza utaramira Imana unezerewe. Utakuwa unamkeshea Mungu na kumfurahia. Anongoneza sasa rohoni wangu, karibu naye ninatulia. Ananitia nguvu baraka za mbingu, daima nitakaa kwake Yesu. Ni kweli mimi ni wa Mwokozi milele, amenitaja ndugu mpendwa, ananikarimia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Ananikaribia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Na huyu si mgeni, ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua, ninamfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Ninamfungulia naona ni Yesu, namukinguriye mbona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. uwo munsi sizingera mwibagirwa. Semeni haleluya. Amen. Jewe Yesu yangezemo, Mimi Yesu amefika ndani yangu, yasanze ngira umushinya, amenipata nikiwa na hasira, Imani unkuramo. Mungu akanitoa. Bwana sifiwe. Amen. Niyo mpamvu ninamfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Ni kweli mimi ni wa Mwokozi milele, amenitaja ndugu mpendwa, ananikarimia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Amen. Ibintu bitatu bizadukomeza ngo twubake kuri Yesu. Vitu tatu zitakazotuimarisha tujenge juu ya Yesu Kristo vizuri. Ikintu cha mbere, jambo la kwanza ni kuba mu buzima buhindutse, ni kuisha maisha yaliyobadilika. Paulo akaandika Abaroma igice cha 12 umurongo wa 2, Warumi 12:2, ngo nuko muhinduke rwose, kwa hivyo badilikeni kabisa, mugize imitima mishya, mkiwa na mioyo mipya. Icya kabiri, pili, sinkeneye gutinda ko natinze, sitaka sana. Amen. 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 Mwachumvise cha mbere, nasikia la kwanza nukuwa mu buzima buhindutse, ni kuwa maisha yaliyobadilika, ugahinduka wese, unabadilika wewe kabisa. Iyo wahindutse wewe wese, ukiwa umebadilika wewe uzubaka muri Yesu neza, unajenga ndani ya Yesu vizuri. Amen. Amen. Cha kabiri, jambo la pili, ni ubwenge, ni hekima, kugira ubwenge, kuwa na hekima, kubera kwa sababu Biblia yavuze ngo, Biblia imesema umvise aya magambo yangu, aliyesikia maneno yangu haya akayakomeza na kuyashika, azamera nk'umunyabwenge, atakuwa kama mwenye hekima, wubatse inzu ye ku rutare, aliyejenga nyumba yake kwenye umunyabwenge, na mwenye hekima ni uzubaka kuri Yesu, ndiye anayejenga juu ya Yesu. Igifuti kizacubaka kuri Yesu, lakini mpumbavu hawezi jenga juu ya Yesu. Biblia zivuga abakobwa 10, Biblia inasema wanawake 5 abanyabwenge na 5 bose, 5 wa hekima na wengine 5 abanyabwenge bariteguye, wale 5 wa hekima waliwaandaa, kubera ko bari barubatse muri Yesu, sababu walikuwa wamejenga ndani ya Yesu, bamenye n'ibisabwa kugira ngo bitegure Yesu, wamejua anayotakikana ili wajiandae. Wale wapumbavu ntibamenye ibyo bagomba kwitegura, hawakujua ya kujiandaa nayo. Niyo mpamvu ndio maana abanyabwenge bishi, wenye hekima wameingia, abaswa barasigara, wapumbavu wakabaki. Ikintu cha kabiri kizagukomeza guhora uri muri Yesu, jambo la pili litakalo kuimarisha kuwa ndani ya Yesu ni ubwenge, ni hekima. Ubwenge, hekima ni kumenya ijambo ry'Imana, ni kujua neno la Mungu. Biblia yavuga ngo, Biblia inasema kumenya Imana, kujua Mungu nibwo bwenge, ndiyo hekima, kandi kuva mu byaha na kutoka kwenye dhambi ndiyo kuelimika. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa, shetani anakutamani, wewe simama, jipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa, shetani anakutamani, wewe simama,
jipange sawa sawa. Bwana sifiwe. Amen. Kugira ubwenge, Kuwa na hekima. iyo ufite ubwenge, Ukiwa na hekima, uzawubaka muri Yesu. unajenga ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Icya gatatu. Ya tatu. Semeni haleluya. Amen. Mungu ni yule yule Jana hata leo, milele abadiliki. Yeye ni yule yule. Icya gatatu. La tatu ni ukumenya ko ni kujua ya kuwa hari ibyo kwa kuwa ya kuwa twemerewe n'ibyo tutemerewe. kuna yale tunakubaliwa na yale ambayo hatukubaliwi. Biblia zivuga ngo Biblia inasema byose murabyemerewe, yote mnakubaliwa, ariko siko byose lakini si yote bitugire umumaro. yanayowafaidi. Byose Yote urabyemerewe, unakubaliwa, ariko ibigufitiye umumaro lakini yanayokufaidi ni bike. ni machache. Ibintu byose urabyemerewe, Vitu zote unakubaliwa, wabikora byose, unaweza ukafanya yote, ariko ibidufitiye umumaro lakini yanayokufaidi ni bikeya ni cyane. machache sana. Ubuzima rero buri muri Yesu, Maisha yalimo ndani ya Yesu, uzabumenya, yanajua ukamenya ibifitiye na akamaro. kujua yanayofaidi. Iyo wahindutse, Ukiwa umebadilika, warangiza ukagira ubwenge, alafu na kuwa na hekima, umenya utajua ibigufitiye umumaro. yatakayokufaidi. Mwakira ijambo. Pokeeni neno. Reka tubyina gakungaho. Tucheze kidogo. Je na president ndanyuze. Kuko ndi wari wambaye umwanya wambwiye ngo mvuge ngo kugeza. Ulikuwa Niko yambwiye. ananiambia niseme mpaka. No kugeza ubunyine. Mpaka Tumva ko sana. ndagutindiye. Ngize vuba cyane. Fanya haraka. Ari nkundi wobwira ngo nabwirize nguko yumva. Mwingine anaweza. Akamavuga abantu bakakubana. Umunsi umwe nagiye kubwiriza ahantu. Siku moja nimeenda kuhubiri pahali, Warangize wamavuga alafu wakasema ngo twiyegerejeho kara gasore. tunamkaribisha huyo kijana. Ukaratubwiriza ngo minota 15. Atatuhubiri dakika 15. Abakristo ngo 30. Wakristo wakasema Kundi pastor 30. wari uhagaraze hano. Huyo ni pastor alikuwa amesimama hapa. Ngo navuze 15. Amesema 15. Abandi nabo ngo yango 30. Wengine 30. Baraburana mu ikanisa. Kaanza kubishana kanisani. Gira pastor. Akamwambia pastor, Iyi 15 ndayivuga. 15 nitasema. Kuntaje muri stage se ngo wari unkota. Sijakuja kwa mazoezi. Tuzaduhura n'ibintu bikomeye mu ivuga butumwa. Tunapatana vitu ngumu huko kwa injili. Twigeze kugenda na bishop. Tumewahi kwenda na bishop. Turangize baduheza iminota ndagara ni 15. Wakatupa dakika 15. Undi waje atari umushiti. Mwingine ambaye amekuja bila kuwa mgeni Aturusha amavuta. akatuzidi mafuta. Bamamuheza 45. Wakampa 45. Ariko bakazamubwira ngo nahagarikire. Walikuwa anamwambia bishop asimamie ibada. Wahagarikire igitaramo. Simamie ibada. Gayo. Abumva nabo utambuka nta kibazo. Ntabwo zimisi zamara mpumeka, nubwo zimisi zigaje ku isi, ariko niba ari myinshi ntizapfuza, ntabwo izapfuza Imisi yanje Tizafuza, imisi yanjye, imisi yanje tizafuza, imisi yanjye, imisi yanje ageze we tizafuza, imisi yanjye, imisi yanje amina we tizafuza, imisi yanjye, imisi yanje tizafuza, imisi yanjye, Imisi yanje ageze imisi yanjye, Imisi yanje haleluya imisi yanjye, imisi yanje Baba we tizafuza, imisi yanjye, imisi yanje imisi yanjye, tizafuza, imisi yanje tizafuza,